Are you a cowgirl? Because I can see you riding me. How would you like to ride home on a real Cowboy, I got a six-pack of cold ones on ice and my roomie's out all night, so you can scream my name as loud as you need to, sugar. That would work on me. Danes sem pogledala vaše predloge, ki ste mi zadnjič rekli, kjer je Instagram profile naj pogledam. In prvo je bil Tinder zlom, ki ga je predlagal Juri. Foto je na Instagramu, moj best friend, let's go check it out. Tinder zlom, this is it. First of all, jaz nisem nikoli imela Tinderja, tako da I can't relate to any of this. Ampak dajmo prečekirati, ne, dajmo, všeč mi je ta profilka. Bang bang, 22. Looking for... Anyway, gremo naprej. Ne, Žan, ma point. Vse, kar vidim, je umetne punce in narcizem. Zasvojeno s telefoni. Fuj, umetno. Kaj si pol na Tinderju? Na Tinderju ne najdeš polka v redu. Tako da, ja. Also, objavljeno s Huawei P20 Lite. I will not comment that. Drugač pa ja, današnja družba je dejansko narcisoidna. Vsi smo zaljubljeni sami v sebe in vidim, da je to bilo objavljeno 4 leta nazaj. Still stands very much strongly today, but you know, it is what it is. $5 s Tinderja, ni za kaj. Somebody once told me, yes. Aww. Well, jaz bi takoj napisala The world is gonna roll me. She ain't the sharpest tool in the shed. Take that, it's no worries. Je red flag, če punca ne pozna Shreka. To je definitivno. Like, Shrek is love. Včasih sem bil full športnik. Zanimajo me pa 3 stvari. Joški pa motor. A ja, ker sta 2 joške. Oh my god. I'm so smart. Jaz se tak pametno počutim zdaj. Love cuddling your pussycat. Rise, kaj je s Tinderjem? Hvala Bogu, da nimam Tinderja. Hvala Jan. No, Vigor, ta se je pa razpisal. Literally just got over my god complex, which means I can be influenced easily at the moment. Can't remember how to write words, also get confused a lot, flustered too. Zakaj berem, ne vem. Living proof that a person can survive an entire month is in mesec, only on onion and egg, whatever that's supposed to mean. I like Vine and Vine. If you like them both too, then we can do both. 70% chocolate is pretty cool, best in Hofer. Okay, so he's broke, so Ne, zabavam se, Jesus Christ. I think I like philosophy and music so much I could jack off to them. Come to think of it, maybe I'm the problem. Nah, lemao. Če ima človek v svojem biotu napisano ta NTFP in teh stvari, veš, da je nekaj narobe z njim, ker pač, who the fuck cares? I don't care. I don't know, kaj sem jaz, I don't know and I don't care. Vem, da sem introvertirana in da včasih nisem in to je vse, kar vem. In ne da se mi spet devati unih fucking 500 vprašanj. Zato da mi pove neke 4 črke, ki naj bi definirale cel moj fucking life. I ain't doing that shit. Zakaj je treba delati labels na čisto vsak del življenja? Cancelled. Jaz bom cancelled. I'm a sick fuck and I like a quick fuck. Kaj? To se niti ne rima. Pač to niti ni originalno. Pač niti ni smešno, niti se ne rima. It's... Ne. Lahko dobim, prosim, D&D group and some dick. I put on salt from the amount of Overwatch I play, but I don't actually run. Send me boomer jokes. I like thick daddies and thick thighs. Desperate times, they are. Also, so to samo Angleži? A folk ne zna več slovensko govoriti? Ali je to cringe biti na Tinderju v slovenščini? Ne vem. Ta je bil pa poet. Skrije se lahko Prešeren, ja. Vsi bari zaprti. V bolnicah ful mrtvih, virusi letajo po vrtcih, pogrnal na celi črti. Res bedakov imam dovolj, folk, ki daje maske dol. Pa kakšen ti je to odnos? Dej porinsijo nazaj čez nos. Zdaj vse, kot le iščete si tipe, pejte cepice zaradi gripe. Če še to sranje okol se tros, gledali bomo sam čez šipe. Letos je zaston, tako da gang. What the fuck? Kaj? Jaz mislim, da bi ta človek mogel knjigo napisati neke poezije, pa bi to pol laufalo, ko pa njegov Tinder. Best friends forever. Rad igram šah, tako da če bi rada bila moja kraljica, da te stopom podrem, me klikni. Na šihto polagam ploščice, v prostem času bi pa raje tebe. Kako originalno. Skibbidi bob, I'll make you wetter than your bathtub. Ja, Jan, hvala. Leo. Ti piješ vina, Kopar, jaz pijem vodko. Ona hoče imeti vse, ne moreš imeti vsega. Hoče moj kurac in avto od kolega. Koliko je folk desperate? Like, are people okay on Tinder? Ti si ga zbrište, no, pač, res. Čik pauza, da malo pušim. Anyway, kaj je on mislil, da bo dosegel s tem komentarjem? Ker jaz mislim, da ni dosegel nič. Če sem splezal na Triglav, lahko tudi na tebe. Ni veliko ljudi pleza na Triglav, tako da. If you had the opportunity to match, you must start the conversation by writing 3 reasons why I should choose you. Kaj ti misliš, da si? I don't care.
We'll choose most perverted ones, be explicit and detailed. And you will be, karkoli že to pomeni, well traveling. And if you will be, we'll take traveling. A je to nek Tinder govorica, ki jaz ne razumem. If you won't write me, push X. Next, gremo naprej, ne vem. Sem simple poba, ti meni spizdiš pulover, jaz pa tebi srce. Jesus Christ. Če pa to ne deluje, imam pa špago, pa se va na drug način zmenila. Oh my god. Bil ko jogurt. Jesus. My pickup lines are cheap. Only $4.99. Wow. We'll pay for dinner if you give me a head massage. You should pay for dinner anyway! Ne piši, če ne spiješ vsaj 4 kozarce vode na dan. Okej. Končno eden, ki je malo pameten. Jaz se strinjam. Sicer jaz ti ne bom pisala, ker pijem samo Monster. A pa point. On bo v redu, babo najdu. On ve, kaj hoče. My confidence is big, so is my dick. Let's go on a drink. Pa košarko špila. Če mi pokažeš ritko na prvem dejtu, si verjetno ti tista the one. I have manners, but that's not what I'm here for. Oh my god. Jaz danes nisem vlagih najbolj in the mood za karkoli. Sploh pa ne za snemat. Zdaj sem pa še manj. Jesus. I like romantic evening walks by the sea, sunset, and I love to finish my night with... Oh! Tok dobro ti je šlo. Ne. Oh ne, oh my god, oh my god, oh my god. Mene zanima, punce, če ste na Tinderju, a ti creepy ass pick-up line-i, ki vam jih pošiljajo, a to ever deluje. Ever! Da ti nekdo nekaj takega pošlje in ne vem, včasih so tipi, a veš, zato da so te dobili, so mogli, ne vem, mal, a veš, ej, kako si, kaj počneš, vidim, da imamo iste interese, ja. In pa si se začela pogovarjati z njim, in tako si predstavljala. A zdaj so pa sam tek, ej, fukat! Bavim se svim sportovima, često putujem privatnim Jaz znam hrvaško, brat. Jaz znam drugač hrvaško, pa ne vem. I find bangable. I am sure the white wine would be a great addition to that. Bangable. If I only knew how to write. Find you, če že. Res. Jesus Christ. Še ena za une pravopismene. Jesus. Vem, da zveni smešno tole, sam si mi res ful lušna in mislim, da bi se ujela. Moj... Ti hočeš prideti na Tinder nočne more, ali kako zdaj? What the fuck? Ne smehi, orehi. Imam take cringe pick-up line, rajš ne uporabljam. I'm gonna do the polite thing and assume you're not a complete idiot. I'll let it slide. That's the nicest thing anybody has ever said to me. Upam, da mi boš pustila še kam drugam slideti. Kaj bi to napisal? May, a to ženska končno. This account is run by May's current boyfriend. I want to find her a replacement before I break up with her. Huh? What? A je folk za res? A je folk res? Jokala bom. Oj, si za trojčka. Oj, misliš tele mah trojček? Ga pa ne rabim. Imam hot. Okej. Te dva je tudi skoro v redu. Mi imamo A1. Damn girl, gorilla grip. How many fingers can fit? Try it. Start with one. Se čuti osko, shaved, trimmed hairy. Naj se ti nedožno najstniško dekle ne ustraši. Kaj je point? Še enkrat vas vprašam, a kdaj to deluje? Tipi mi povejte, a kdaj to deluje? A kdaj dobite ženo iz takih sporočil? A je kjerkoli moški na svetu poslal taka sporočila in se na koncu poročil z žensko, kjer je taka sporočila poslal? Ever! Povejte mi, me res zanima. Here only for deep, meaningful talks. Creeps go away. Wife! Wife! You're a wife! And a mom. Pa oven si po horoskopu. Run. You are my fire. I want to get away. Just a single Pringle ready to mingle. To je pa dober. Tu bi jaz dala definitivno srčka. Look at that ass. Look at that ass. Look at those cheeks. Čau ti, rožica. Ja, jaz hočem kakšno reč s tabo, no? Preveč si cute, da te pustim kar takole mimo. Preveč si cute, da te pustim kar takole mimo. A tok te nafilajo te lajke od ljudi, s katerimi nočeš reči besede. Zakaj dvakrat nisem napisal? Zakaj sin? Tej ne razumem. Saj mi nisi dal vprašanja, katerega bi morala odgovoriti. Fair enough. Zakaj mi nisi lajkala na Tinderju? Ker mi verjetno nisi bil všeč. To je pa skrajno nemogoče. Pač tudi jaz, ki sem samska, sem imela kdaj kako sporočilo v DMZ. Jaz sem mogoče enkrat odgovorila. Enkrat ali pa dvakrat. Not a lot. Jaz nisem človek, ki se pogovarja z ljudmi na Instagramu. Jaz se pogovarjam na Instagramu s Tejo in z Janom in z Jurijem in Špelo in pač z mojimi closest friends. Tudi, ko sem bila samska, zdaj nisem z Janom pogovarjala, but you get the point. Včasih pač pol nisem odgovarjala na sporočila zaradi tega, ker pač jaz ne iščem novih friendov na Instagramu.
Instagramu. Ja, sej, toliko zvišena, da niti odgovoriš več, ne. Kaj ti naj odgovorim, če me ne zanimajo? Ne, nočem, enostavno ne. Pa zakaj bi ti mogla karkoli odgovarjati, če se ne poznamo, pizda? Pač ne. Will suck dick for inštrukcije. God! Ne, spet bo Minecraft, me bo hontov. I like to play Minecraft. What games do you like to play? I wasn't talking about those games. Kaj igre pa? Monopoly, šah. Ne, pa tudi jaz ne vem, kje igre, ampak... Also, kaj je ta? Je to kao primorsko? Kjore igre pa? Kjore? Ja, ne vem. Are you a cowgirl? Because I can see you riding me. How would you like to ride home on a real... Cowboy, I got a six-pack of cold ones on ice and my room is out all night, so you can scream my name as loud as you need to, sugar. Hey, sexy lady. Sorry. That would work on me. Listen, ker smo z Jano šla na prvi date, imel kavbojski klubov, okay? And I was like, that exact edit, to mi je šlo po glavi. That's enough of that. Gremo naprej. Zdaj zadnja. Jaz hočem umreti. Hočem, ne vem, dol z Instagrama, dol z social media, dol z vsega. Ne morem več. Roses are red, strawberries are fruits. If I say, please, will you send me nudes? No, I will not! Lahko noč, otroci moji. Hvala, da ste prišli pogledati na video. Če vam je bil všeč, dajte en like, da spadite, subscribite na moj kanal, pa predlagajte mi, kere Instagram profila naj še prečekiram, ker so res hilariously bad. To je to. Lepo se imejte, veliko se smejte. Čau.